तेरे को 3 से आधे ने ये ग्लास का रख दे हां मैं हैंड dan pedang jeng pi belapoi sepok kanang ba Mumbai balada dan pedang jeng pi belapoi sepok kanang ba Mumbai pla dei bantep ya kaneka doli kitapri la ang ba kaneka doli kitapri kadai kataka dukan ne kataka company ka bala supply sha hak lang saudang jeng kateka nang ba Mumbai bat hang ne pat pla ben I ba kadai kateka kentai Nagpur ka bah apok kanang ba Mumbai hak baya dei bat ka rukom Aisyah hadin bakasya la ne ka dot ka bala penmi na kateka doli kitapri kadai kabala sapriang stat la ne ka best ha ha ka babun ne ki break ya rush ba Bat hang ne pila ban I bau ne we unong de ubasang hapok kate ka kentai Nagpur ula say skill la ne ula le standard pot ula le ikte ki jingpin bernya la ne ki jingpin internet iki paj ba ha ka bay dei ba ko kam Aisyah la ne Aisyah dot jong u iki paj ba pal amau ne breu usang dukan ka te ka kentai Nagpur ba uple ka dukan sha jong u kumba 100 beje men step bu khang handuk handai beje min met bat ka dor ka te ka sha sipala ka ba thiang ba bang ba ka dei nyau tung ka sipela से चालू करते हो मॉर्निंग 6 बजे खुलते हैं अच्छा और रात के 9 बजे बंद कर देते हैं एक कप चाय कितने की होती है 7 रुपये और ये भैया आप कलाकारी ये दिखाते हुए कैसे आपने मतलब ये अपना साउथ की मूवी देख के हुआ साउथ की मूवी हाँ। रजनीकांत का फैन हो क्या बहुत ज्यादा अच्छा पानी भी डालना चाय के अंदर पानी फिर दूध का डालना जितना दूध डालेंगे ना उतना दोनों का डाल ऐसा ही नहीं डॉली बोल जब तक मेरा नाम नहीं लेना डॉली बोल हाय डॉली बोल नहीं ऐसे नहीं होता हाय डॉली बोल हाय डॉली बोल चाहिए ना अभी थोड़ी देर के लिए भरूंगा फिर बाद में वापस डाल दूंगा चाय जय भीम